mun sang sang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu te inza in chi bai le vek ule voin hi January ni so pahni ninga ni ania indam tlan theu kan bai seya international news le politics lam kan ngai thla ho le don nia Russia chuan Westral thuam te hian Ukraine mi pui torna atirei mai mayani ati France chuan athil pek mas saberatan Ukraine chu Laipui apedonta AMX10 RC anti chi hi sangkhat zakwa somriata France sipaiten anlo mantran ni in Laipui zang khai chi ania Ukraine ta na Laipui pe mas saber anitani hetia Emmanuel Macron an Laipui apek ta ka chuan German Chancellor Olaf Scholz point norna atok ngala Kiev ta na Laipui the chuak turin an tho puiram ten an normek United Kingdom point Chancellor 2 battle tank pe katum ve mek ni in a report a omle bok Kremlin chuan thu chua siamin France Germany le West ram rang ten ral thuam manga Ukraine an tran pui hi Ukraine mi pui torna antirei mai mayani ati ani nataka chuan heng ral thuam te hian eng ma thak danglam don lova Ukraine mi pui tan nun phung ati khailak jok don ni in Dmitry Peskov chuan soi Dmitry Peskov chuan G7 le European Union tena Russian oil man an bi thlia sakha turam mai nan zom chuang lo atia G7 le EU thil tum a hlotin lo nan Russia hian engkim ti a huamani ati bok solidar in chu na kanan soi chhun zomange Ukraine chaklama om salt mine chikhur solidar khopui chu Russian force ten an thunun ti Putin lamtang Wagner group hautupa Yevgeny Prigozhin chuan asoi solidar hi mun poimo tak ania Bakhmut le Eastern Ukraine mun lian zo Donbas region thleng ne theina tura strategic point poimo takani heiwang hian Russian force te chuan lak tumin an beichar charane Ukraine military chuan Russian mercenary group Wagner te thusoi hi an pom lo hlea solidar hi Ukraine ram alo ni thina ani zel donani anti pro-Russian Wagner group ten solidar in dona ni om tak thalak an the dar kha mun dangami ni in Ukraine military thu chua chuan a soibok Kremlin ve thung chuan solidar lama mason na kan nei zel ti in thu chua an lo siam ve boka Wagner group te thu soi ang hi chu ani mel chi alovani Kiev om Al Jazeera correspondent Natasha Butler chuan solidar chanchin hi Paul paniten thudang ve ven soya thudi khriat alani ri lovani ati Poland rama Ukrainian ral tlan hi mi makta duai kuwa antling toa Organization for Economic Cooperation and Development OECD inatar landanin Poland sarkar hian ral tlan te en kolnan nikum sang ni som ni le pahni chung khan US dollar billion riat point pakwa pariat zek aseng to Ukrainian Prime Minister Denis Mihal chuan Ukraine ram tundin le nan US dollar 2.9 billion vel angai tur thua soi United Nations chuan Ukraine invasion a civilian sangruk zakwa somnga le pahni anthi toa mi sing khat le sang khat le zale sompali in hliaman tuar to ni na soi Belarus chuan Russia athlop vezela wangin European Union chuan sanction list da atum veta European Commission President Ursula von der Leyen chuan Russia chunga pressure na jok pek antum thua soya ten Russia thlop tu Iran le Belarus po sanction kantum chhome kani ati Pakistan sumdin mun achle maya rampo na tangin bungrua ala lut thelo lek ta kumriat chunga Pakistan Forex Reserve atniam bertum athleng chowa rampo na tangin bungrua an la lut thelo lekani Forex omsia chu hetiang hian toy te soi antum ta ila
foreign exchange ti na mayania ramdang ne na insum don ton na tura ol sam zo ka man mai thei tura ramdang poisa ne na thleng sa ti mai la a felber mai ome foreign exchange reserve hi atlang puin US dollarin anda thin Pakistan Central Bank in foreign exchange anei chu tunlai hian a hniam hlea Shehbaz Sharif sarkarin Pakistan economy hi siam that hantum fiu ma se ala hlo chamri ani hi kumsang ni somni le pani January thla khan State Bank of Pakistan chuan foreign exchange a US dollar billion som paruk point paruk aneya thlasom pakhat chungin US dollar billion som pakhat zetin atlan niam to a khatin mai US dollar billion khat vel zel an hlo tina ni Pakistan chanchin bu do ni na report danin State Bank of Pakistan hian foreign exchange a khol sa atangin US dollar million zani somli le panga zet chu sarkar lei barul nan a manga adang chu rampo na tanga mipui mamo chok lu nan a manga ni hetianga Pakistan Bank te foreign exchange reserve a niam ta ka hi chuan sarkarin ramdang poisa apuk te po arul thei tolova sumpuk tur anjong boile ta chung mai ani Pakistan Bank ten tuna foreign exchange reserve an nei sa hi chu Pakistan mamo chok lu nan cholkar thumbak adai to don lova chuwanghen Shehbaz Sharif sarkar chuan International Monetary Fund atangin sumpuk atuma amaro chu tun thleng hi chuan an la hlo thling thei ri lo Pakistani rupee po US dollar laka an niam sela niam to takani US dollar khat hi Pakistan poisa in cheng zan hi somni le pariat le poisa somruk le patni ania hetiang din muna hi chuan thil man hi akai sang lo thei lo ve boka kol phe tha in dai lo na te nen politics sa in chep the na te an na sa to hle China le Saudi Arabia chuan Pakistan hi khai chu tumin sum te anan puk tira ma se an thangkama atluta nge moni leiba an nga zol ta so zoka International Monetary Fund IMF in enge motak ati saklo chuan an malam hi athim chho hle zel don ani tuna hian Pakistan hi China le Saudi Arabia lampo hian sum an pedu to lo nia soyani Pakistan Finance Minister Ishaq Dar chuan Pakistan thian thaten an harsat na sukiyang turin suman puk tir le abei sevio maya sum hi lo puk tir le ta po ni se an manda na dik miau lo chuan mi pui phurit ti zual tu mai ani vele thowang Karachi long chol muna hian ni tin mai mamo bungro phurlong sang rual an ding thup reng maya Pakistan sarkarin foreign exchange payment apet hei mai silova an buai noi mai bungratam tak hi eitur le dam doi te ani nuk maya Pakistan sarkarin sumapek ma troi che man tur a om nual ni in report chuan atar lang Pakistan mi puite chu food grains le energy tlak chamna ma chon tura anin buat sai angai ta tak zeta Sri Lanka economy abuai nu khan Pakistan hi economic crisis tok tura rin kai sa kha ani rim rima Imran Khan sarkarang pukin Shehbaz Sharif hian economic reform at hen tir thei mai ta bik lo nena lang heti lai hian World Bank chuan Indian economy thandan tur asoilok ve boka kumsang ni somni le pathum somni le pali financial year chung hian 6.6% in Indian economy hi athang don ni in World Bank chuan atar lang kumsang ni somni le pani somni le pathum chung khan 6.9% ni turin an lo soiloka kuminero at niyam ta devani khovel pum economy hi 1.7% athang turin an soya European Commonwealth puile United States 0.5% in ma an suan ve lekang anti World Bank lamin an soilok danin kumsang ni somni le pathum hian Pakistan economy hi 2% in athang ve ret bokanga te chuan sang ni somni le palia 3.2% ani le base yani
kum sang ni som ni le pahni som ni le pathum chunga Pakistan in sum ama mo waya tam a let khat le chan ve 1.6 times z kum sang ni som ni le pathum hiana ma mo a leiba pung te tuilian in ati chiat te siam that na ti velatan sum tam tak ama mo ni kum sang ni som ni le pathuma China economy mason dan tur an lo rin lockdown hi 4.3% ani COVID-19 na wangin China economy hi atla niam lea sang ni som ni le pahni phei kha chu 2.7% lek ni in kum sang ni som ni COVID-19 wanga khovel pum lockdown kum ti lova sang khat zakwa som sari nulama China economy niam ber tumani kan khia thiam ol sam theinan hetiang hian soyela sang ni som ni kha chu COVID-19 na wanga buai kum khania turam economy ma kha thang tha thei talova kum sang ni som ni kum chiar telovin sang khat zakwa som sari nuwa China economy in ma ason lo per kum chu nikum sang ni som ni pani khani kum sang ni som ni pani khan Indian economy hi atha thokhat viawa amaro chu sang ni som ni le pathum le som ni le pali hi chu economy sten Indian economy than chau dan hian kum masa tluk lovin atla niam deuh don ni inan soi ve thung Indian economy hi han thang eng angma se le lama chuan Gujarat sumdong hote sum tho chu apung ti na maya nia mire theite sum tho chu hi apung khan lem lova van tlang e le bar zon na ati hau tak ngai mai jok ni te poina lang enge moin ngai dan ni ve hlom ni khati zong kha tun tumata na international news le politics lam kanan soi chu ni a ngai khatu song song te in chunga kan lo me